Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Setiap juga si balang ke atlet rek jumcu arjar buat nangle juga jenis iwan ini Banwan juga Banwan tek dari jum hikmat ya kinung high school kibayaki nagumda kimat jiwa kiba nangle jongki kilabu sokosokar nado kisnem haduk di kisnem naik berda di Mantaraski hadir bagi lagi yang kecilong yang masih bereng untuk lawan rak ini kapal lawan rak ini matras pahakat kini pilih freshman bangila penjang Jepang yang kini dikai pilih song nado kasih ke pemenden di siketin apa dia pada sorkar ngasuba nanglian jong ngikung ngaseng ngimsut nang su menong ye asloba kalau dia kapor ini bagi hapat siaro apa yang di sekarang ini belengok muka langnya ban kenho langnya ban kran lani ban aik suggestion pakumu ban bel ya kita kasih kejongi ke bangsa din apapun dia di nak jonga asal ong ba ni berpau berjiro ya ka sorkar jo sukona sangma Education Minister Bakilala Badhau di history Bahapo kasorkar ke jongki lah penlong gini hikai bakin syong naduk menenmir agak jingjau jungsah barhaduk minta lesi komunitas kinang continue di kiri benda peningkong ngomong jiro yang sorkar Bakilala sisa Badhau history fokus cit ke jongki empat jidan di sorkar di pak banle komunitas sorkar ini penparu ke jiro yang disukar cuma pilih mau haji bobon ki project ki bobon ki kam ki ba dari Banwan Rak posted kilai training kilai lehi bat lehi yang kajinglong jom training train kadom hantai po assembly ka jingkir hantai po obroi hormon kini kecingkir mau bypass KSPT pati pun kicing cuma hantai de yang ni rumah semua orang bang ni hapan pepa ke jiro ini sorkar penparu ke jiro ini ke sorkar bagaimanapun ke kam ke bakilek maki akan disang la peni la pesgo pom para brio bakalong ke Bombay handrai imat ba ini sorkar berkito hamlah jiro ke sorkar kabayong brio ubah laya sok pakimlang salang kelanut Banwan pek Banwan shoot dan Banwan siap ya we orang ba kata balajah mulai kan irung ipau jero sorkar kinang ni sekmat nang peti sorkar ya kikam ki jongpi banang le jongi ngin aja jero lesi ngasu ong ya kita ki nongsong ke jelamak dia semua bangin ya kersan Arsya Aisyah, ladap hidup semua Krisyan di sorkar. Balalam kemat mau ke NPP, hak di Samsung di mana Krisyan bahano arjar mulai. Ai single majority ke sorkar. Bahkan ang lak banlek kikam, kiba warak ke history. Kenapa dia begini hikai? Apa dia begini hikai? Nah imat, ini usia ki kolik ki jongu dan ki cabinet minister ngai imat ukwa banar le jongki kandan ka jingjia ka basusi baladan jia basusi ma uni ubriu ngapan kerisai usu tenang banlek tur sekijela kipa sekiwe pat kijela usna ko balik tur hapo kisnong kendong kinong oper hamtang bi hakini kinat sini Banwan ini shop kebor Mariang usul tenang ngahap nong usim ulang ke hobi jonggo de ngai imat ba ya kali kajing wan song jung hikai ni upah pandan ke suara kajing apa susi bat salik sang ngat tur saai terlailak ke saulang di nanyek ba kini ke sorkar bohong minum kentok isu ai kajing ro iki dengan ngit scam balada pidot kikmat banpek toyoi dan kiskor ban sngap
terus ngulam di gede jigawa jong ni ke fastom te ha ka ka por ha ong EP ko chief minister ko education minister ngangai katur ke jong pi kan salek biang ini kena sini lada pikwa bakini ki long tebe ki long pa ki bolong kino hikai ki bala hikai yang ngai pi yo IOB lani hikai dan dari jinang kita ngatrai kan sapoi ka por lada kidang ya kuman kan perlong iki bakin kin changan ka po banle si kan sadon kata tersau tengengi ko kita ki por kin salek pat kulai lani kin salek pat tu la ada yang nan kena po nong stoi na por rimum janja anin pentak karone kita mutahi nagleng jongi ngim sudan o isu ban ong sukar tole no hereng isu ay ka jingro ya ka jingle ay ka jong nang yang snai ini program di balong ka history nakal ka state ka jongi